فؤاد حسین او ظلامaya ku nûneretiya Barzanî mijîlî seredankirina aliyên siyasî ye. Bo dîtina rêkeçarekê bo rewşa rawasiya herêmê. Piştî du civînan jî digel aliyên siyasî de vê carê bê pêşniyara Barzanî dê vegerît bû cem aliyan û dixwaze hemû aliyekî razî bike. Barzanî dê van pêşniyarê nû de daxwaz kiriye desteya serokatiya parlemanî bête guherîn û desteyekan û bû bêhete danîn ku partî û yêketî û goran têda bejdar nebin û poz bêhnedan bi aliyên din. Endamekê serkiratiya yêgirtû jî bêjtin ew pêşniyara lawaz e û qebûl nakin. ئەو تەرحە خراوەتە ئاراک لە دەرەوەی یەکێتی و پارتی و گۆڕان بەڕێوە بچێت. ئەمەش تەبعاً پێویستی بە دانیشتنی نێوان لایەنە سیاسیەکان هەیە. هیچ یەکێ لەم تەرحانە جێگەی خۆی ناگرێت ئەگەر بێت و کۆبوونەوەی پێنج لایەنە سیاسیەکە سەر نەگرێت، چونکە ئەبێ هەموو ئەم شتانە ئەگەر بێتە پێشەوانێ ئەبێ بە تەوافق و ڕێکەوتنی سەرجەم هێز و لایەنە سیاسیەکان بێت. Dê civîna duama Fuad Hesên dat gel aliyên siyasî pêşniyara wêyekê exiya hember goran û yêketî ku guhartin navbera postan da bêhêtekirin navbera her du aliyan lê hikûmetê û parlemanî û serokê parlemanî bêhete dan bê yêketî û cêgirekê din bû serokê hikûmetê bêhete zêdekirin û bêhete dan bê goran lê ev pêşniyara jî hatiye radkirin. Bo pêşniyara nû ya Barzanî jî endamekê civatan şîmaniya tevgera goran bêjtin. Herçende hêşta nehêta zanîn ev care Fuad Hesên çil cemî heye lê eger ev pêşniyare bîtin ew pêşwaziyê lê nakin. ئەگەر بەم تەرحەوە بێ و ئەم تەرحە دەرەنجامی گفتوگۆکانی خولی ڕابردوو و دانیشتنەکان نییە لە بەروی قسە لەسەر تەوەری تر کراوە. ئەگەران بەم تەرحە و بەم پێشینەوە بێن و مەرجی خۆیان بێت ئێمە گفتوگوی لەبارەوە ناکەین و دانیشتنی لەسەر ناکەینەوە لای ئێمە ڕەفزەوە پێمان وایە تەرحێکە فەشەلێنێ لە ئەوڵی کاتەوە. Komala İslamî ku niha postê sekreterê parlemanî heye pêşniyara nû ya Barzanî bê lawaz nav dike û dibêjtin kes qebûl naketin. Endamekê serkiratiya wê hezbê dibêjtin parlemanek dîr bîtin ji desthelata sê mezintirîn hezbên Kurdistanê parlemanekê lawaz dibe ji ber vêyekê çi aliyek nixwazîtin û qebûl naket. پێم وانە ئەوە هیچ لایەنێک بەوە ڕازی بێت، چونکە پەرلەمان کاتێ ئەکتیڤ دەبێت کاتێ دەتوانێت کاریگەری هەبێ لەسەر حکوومەت و لەسەر دەسەڵاتی جێبەجێکردن کە ئەو لایەنانی سەرۆکاتی پەرلەمان دەکەن لایانی بەهێز و کاریگەر بن بەدل لەو لایەنانەی کە حکوومەت هەیە پێکێناوە کە پێکاتۆ لە پێش لایەنەکە هەر لایەنێکی کە لە سەرۆکاتی پەرلەمانە بێ پێم وانێ کاریگەریان هەبێەوە پێم وایە پەرلەمان بە زیاد لەوەی کە ئێستا هەیە ئیفلیس دەبێت. Nakokî lê ser bi zavan bo çareserkirina rewşa siyasî herêmê kêmtirîne ji nakokiyên siyasî navbera aliyan da. Heya niha jî piraniya ew pêşniyarên hatîne encamdan û hatîne kirin, her lê ser heldana wan pêşniyaran hatîne radkirin û pêşwazî lê nehatîne kirin.